Shalai kwen kwen nakuya kwen tukundela inyakuja chamba chakanyola matama wajwaje tuamshe mwela chuvyalwe konyi mutengela makena na mele chijibile boba bukondo betwao moyao lelo tuji kwa mulowai balo kweza shimbalo malu twa majimi twa kuila nshimas zale nzala kimunji mulo lelo mulo bujimi bwa mama Mart kaku Mart kunjimema mulo kutangira mujimuji mwenza kajiba kufika no mwa beu kimbiteka tatu tujiba fika mulu tatu kajiba tubaloma tukonsimbamba bish 153 hectares kimbo alubuteke tato kujibantu bela mutoi kumbushima mbenza matala kaju sana kumbushima bajila miaje kuyumva ni mbiteke tako kutubijani bikola kaji nyawamba ni matala eba ndundu galanu 500 francs 500 francs mwani boabarika ba ibumva francs yetuto $1 divisé par 4 bana betu bonso batulonda bula babushima babaluba ambila ibana benu bwani matala adi mama Marta mwenza wambi ndundikala 500 francs nubatu mina kujikuta baba sumba muntu yakuchinsanso kashimanyi ntungeza majimi kumbushimai utwenza majimi kumbushimai kacha wabanku produire matala katuma wekani katuma kweka to ndundu ja mushingu mani bajamani mushingu mani ba mama batu bahana bakwa jam bantu balombo kwenza business na shawenza business eza ko na shweta 60 ou jimija 40%. Mamu Marta, toi ça qui dit là kutuka ngamukana. Bwa lusumanya mushindu tutuetu. Lelu ngadi fiki jingayani bwa mona matala. Buji mweza matala mahita. Musangwa kumpala. Uvuteta bulaba buitabi. Kaji tuenza ina shama 1000 hectares, ma 2000 hectares, 3000 hectares. Ba benzaki mbatu itatu. Kasai kaji ni bulaba bwa bufuka. Mwaba 11. Biyo bilonge shabantu bakwabo. Hikala mama wendo amfumu wajitunga wenza bujimi. Wewe musombani amecha makwenza bujimi mbingani. Bujimi mbwimpa. Na show mamba ulanabu musanso wa business. Ujana wenza uhita. Mema ni mushindo wa kwenza bujimi jingeza kuyibwa luto. Ujumunanga sai ngani. Ujumunanga kasai ngani. Bali muntu so yani njimunanga kwetu. Njimunanga kasai. Ngani njimunanga kasai. Bijumu wetu mtenta alwewe nike baheba. Gele moyo wane. Kalanje. Kalanje kalunde. Kashila wa mutindo ndumema mukuna wa mbengwa bwa lugai kalonje wanye. Wanara wanye. Kalanje mufie kwantamba bakonza. Udiwa kwenda nende mema mukunanga bulelele moyo wanye kalonje. We mwina udi muntu anzambi umanya kubisamba byaba benda kalonje. Bena bukalenga tatu embwa chituji numwetu. Waba mugende jata bibamba la kwa ngatangu imba kwanyeyo. Hey mudile mumanya kubakwanga. Uchisanza kumpwila mamunyana sami wabinte bayamwambuli. Yana kolela ze kola wanye wa mwachimanga ne bandila walwe. We diwunda kalanye ukasumba lesa ngenda ngayanya. Esaka wanda kadani yasira la kala ngamba kalonje menene. Kanikani wa monsebelema. Kalonje musembo akajondo kunene. Kalonje ngatwa milando. Ebwinjimbo nyomba kafikisha bena muntu. Baya mwangu ali wa kumiloni. Yaiki kashilwa mutindo ndo mwabondo asente. Bakwenza matako babondo abontu. Kataya bayila kataya myanda. Bena kabangwa abalengela bakushinta dimini. Ulabanyanga ingasuba yila kama nabibandi. Kalonje ngwa kumayimini kamene. Budi mayimini kachili muma kwa kumini kamo. Amini kamulende. Mayima kwa amini kamoyo. Bakaji basomba batuta bibobo. Batuta bishwanda kwanda muna majimbi. Wabo bakaji babishondo baba gari babanzi. Bale babishondo baba gari banemani.
Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, papa, ouais. Jésus ne change pas. Jésus, il est le même. Jésus, il est le même. Hey, moi, Zambi anda mina moyo wai. Hey, moi, Zambi wala moyo wa galonjo. Alinu wani. Wali mubidini uyanga ya muchina tatu. Wamanya yako jifente kulukushimija mubidi muchana. Mubidi ngasera tutsombe. Mafuta kulaba mu magazana sha mu mabiosi. Yosu abichana ne yalino wa mama. Hey, lonjo wa muluka nyana kalunda shapini bangwa wangu aluweba. Hey, mutabe wa muluka mwanyi teleja kwa mbyana. Kabuya chimbele muchabi do abiko. Walonjo yikumbenga bwa. Hey, walwaye. Alinu wa mamu wanyo. Chala mwako mo histori jamba wa jamba. Chef du gouvernement wa orchestre wanya mushala ngamwamba nango. Histori baganje. Wangwa ya iti ya wantomba kubena nyanda. Baye wati toka bamba ni mbwe boka so. Kadi wa mwamba ya bakangu mamanga tatu. Nyero wanyi bakangu mamanga bachimbi munyi ngimbe muto. Banga batuta muka sumbalese bwe bangu nya reputation mwana wa muntu. Abani mbaye ujini sida abani mbaye mwanga tamuka jabenda bwo kumututa bwa. Mushanza kupotesha bale batoto. Baba. Biende kuya karibu. Nibonesha mambo ile banasema kwa bantu. Baby God. On débit. Jésus ne change pas. Jésus, il est le même. Jésus, il est le même. Nishiseme mambo ya muntu. Nishiseme mambo yangu. Mukutembea muku mambo. Oloja kalunda mukutembea muku mambo baba. Wao utapata mambo. Uzala utapata mambo. Kukweli kuku mambo. Hata mubarafiki kuku mambo baba. Bandu wetu waza kushanja comportement yenu. Ya kweli mimi namionesha, mimi namiambia mshanje comportement. Au yuwa mambo. Danza kuisema. Nguvu kani ile unasemelele ile mambo. Mulumba wa mashine. Shibote. Shimini na shababu banza. Fula bambu imulumba. Mushichakula bya kusema. Wewe mnafanya vingine. Kwani ni mkwemba tumba wanyu. Ni wanende. Engineer anakukomea. Kalonja kalunda na kutembea. Uyo mambo yako nenda na kufanyika baba wangu. Ile muntu yote ashirizala bana muzala kwa baba na mama. Hey moye tena mumone mananga yaye. Wakalonja wanyi. Abaita kumbenga bwa waluga. Wa mulumbe we mundela muluma chikwa kujamba. Hey mwanga ndoka bondi wani wakabe wanyambe wa walanga. Wakalonja lelo tutuvuluka mamwani. Amwene ndabula mwanga ndo akumilonda wani. Amwene akalonja. Nenda kabena banange. Mama mune shimba wa mwadanda kasanshi. Yanda dia kazemba dia katobuganyana. Yanda ndia tikafu dia ndia tabuzamu. Yanda divaja mulala dia ngulwa chilondo. Akigani kwamba mwaka basala muganda. Bandwani wabina ntulungu wabwani. Akigadi wataka wa majimba wani. Waba amashiba yeli ningani ngwela kabogo. Wa mungala wa mwazambi we mwabagaye. Mama wani wa mulufula wa muchilembe. Hey mwamulumbe. Wakalonji mulala nzuko angaya. Mama wani. Wasakijila bulelela mama bwalululwe. Yela yikalonji chilongo ache. Mujilwanyi ningwela chilongo chayi. Yanenda wasami wabintu. Wanara mufika wantamba bagonzi. Olajiti yaneba mwaka yininesu. Wetu ngakamba ni mulunda tatu mutamba mwane. Baby promu ya mwabaka yenje nyere tatu eni bango wa kuimba memba. Hey wanile. Wa mulumba wa mewa wane. Shabanza wadiga yenga wadi. Wakumambo mbombo. Yenu ngati kubonda ngehelela bubana. Wakumaya chombo la sambe. Wakumai wanyele. Baby production mumbenga bwa waluka.
Neshanyere bonga kasoma kuimba kwanje. Epudi bona ara mufika watamba babonzi. Kanzo kuimba shati la mwaba. Wanyembo memo mwamba nekugamba nindo kugeba chana na mamu. Jésus ne change pas papa ouais. Jésus ne change pas. Jésus il est le même. Jésus il est le même. Hey moi hey. La jalo na bali mo mwenda na mo kwa le bantu ko amulwa. Ko mo akula ngamba ni. Mwene ni tatu mwene. Mwene anyewo kayi usama bwana. Baya mwana usame. Mashaba yendo mwana ndame shikama. Wali twanga tayi mashaba mwene ndikaje kumbananga ni mashaba yendo mwana. Waba mana kumwele mashaba. Swanga le mubanga jendele kut. Mama lo katika tisama. Ende kubanga baya kayi mashaba. Omusale mwigala ni sida. Yesu mwega ni coronavirus sama. Wewe afubele bacheo. Nini sama ajani kwenda naji. Imusa kwamba chini. Jana nganda kuna toba de banye ni bange babyani. Hey kalonje. Wakalundo atami wo bayende. Yana bashiba yele wani. Bashiba kitatu abwanga wakangende shamu bantu. Ina shimba wa mwajanda kasaji. Bashiba yele wa kitabangenda ni moyo mukatanga. Amila ibana benopo. Belekala mukala mwachamba amba mukali mwa. Ewe njiba wasasa baliba mudila. Imba ya mukala unako ngokubinda. Baba ni mutu. Ilifale mutu yengala walunga. Ale wa mambo. Walo azwani wanza mina kalonzo akalo. Wetile bitangwaji. Waba jingela tsuni atritikisha mundu. Jena ngubenga tena ni bwali bwa kwambila bantu. Ilifale na developer ngamba ya mwenwe. Na tatu biya kukatanga. Alikilangu abenda tatu yakakwena mkwenu. Fumaji tunga uje fumumwa. Letu bena mkwangu lele right la mangana. Alwanji wate. Hey mudilu wate mya. Wana akalunda wate. Kashela wa mtindo ndo ai wate mya. Watene yo. Watene ikalonji wakalonji. Watene yo. Wato itawakalewo. Kalonji wakalonji. Anawaka kalonji. Watene kalonji wakalonji. Komersamu nina kalonji. Ya kudar salama kalonji wakalonji. Atubaya kutanza kikabena bakuyila to. Watene baya mulaka mwangu wani wakumilonde. Amkwaji wangu la mkanda wanya. Wabere wadongo na shima kumakwa nishamari. Awanyi wina kalongo wa mchitoto kalongo kola kalongo mpunta kwa. Kwa mala wabina mala wabina na matatele malala jasa mishamunda. Wafeli wani. Hey watene. Hey kalonji watene. Ilu watene. Ilu watene. Ilu watene. Fumo hatu jeni? Hapa tuji kwa mulo wayi wanzaba. Muba kwa kashila. Mukurupuma waba kwa kashila. Udibu balombola kudi babe Andre meme mwini udi mwimana. Working from? Mena kakwena mkwa buto. Kaji nanga ebu bujimi butu je mbwanganyi. Ebu bujimi bwa mwendo wa chef de l'État. Kinganyi? Mama Kasal Mart. Bujimba wa Mama Mart. Mama Mart. Ka chef. Ujiwa jakalengi les. Simom. Menas kadijo jiji mwena kene mes. Babanga na abu muluta tulobunyi. Havo masela, havo nyoka. Havo luta tulwa bena musa kubina ni kaba jimi bintumbi abenda bia muntu kampande bito memanito. Banu tabla bina banu ba musa kubako bo to kaba jimi to balo kutushima kimba tupachinto to. Chetu jijinga tundachi jijinga ja development. Musa kuye kumpala. Nashika ba ibutu pachinto to kadito to bumunanu bia kuja. Wala ni bia mbuluisha banu bonso ba musa kwem. Nashi 50 100. Odibu bakuna muntu kuna ba payment 50. Ba payment di franc. Di jambulusha musoko. Na nkutu ya ku development hamuto watu etu kumuna bisuku. Batwenzele kudi muko akanyinda. Mwane tutwetu wa bilamba kudi mwena balwe tubienza tutangile ne musoko etu yaibishi. Twa bienji
ni papa ingénieur Mutombo, papa pasteur Benoît, batatana moi bebala la famashika, anu ba développement. Quand tu veux mushindu tu veux ba kuinga hani mato tu ya batanga la kumpala mkaleng. Kadi chef de tabata mbeni baba shibeya kwetu mba chef kutumie. Mkaleng journaliste kuji miko bimisoko idi banfu mo basha ajila. Kadi to yetu bumutu di bantu bakazamuka bamani ni chitu twenza nchini bamani chitu twenza mwena kumpala kujichi chichike bachini to katwena bwa kwita ba surtout même kabulo mlowai chena bwa kwita ba ne muntu empêcher développement musoko mhadi même ni moito Moni basanga ni projet o bikola mena mumuni sanga chitu jinaji bolga tu bamani tu fete na shinu ngoto kana mun njinga antu tale ku engineer Mutombo jimpa bikola mujibu fuka bulaba bwe bwa mafuta bwa dike mema vubu bena shika bedi bwa ngato kimele mwina bwa ngato benza mbwa tuishi bwa mushifu kacheni mani ni mumvula tudi bwa kweta mulungwa elemeji no tupo kukwata bula chefu ujambira mama Marthe chini bwa chijimwanji kwenza bujimi bune na nungu bwali bwa kulo kwene ku bwali bukole ninjila kimbolo butegeta to bwa muntu kulo kwenza majimi mwabe anu wa mukunanga moyi mwimpa njinga njikulomba mema zambi wa bankambo betu zambi wakanyinda chimankinda zambi wakalonje kabula mpuka zambi mwina wakanyinda kashili mobela mufanga anji kumulama mutu ampanda mvujila matuku bwana twenzele bikwabo bifita hebi kimanyinya no afata tudibahanga mai tudibahanga kalasa kadika bwa mwina kano valijina hatu amunu ulonungu hanga mun mema mulonungu ngamani ni byonso abinga bifechi bwalu ajachi makasafa kimp chana na tonzambi wa mujulini bangambo betu badi bamwezi bamutabulujani ndakwetu kimuji atafu njiji sanga ya buni jinga mbane atuvuluka kumpale kubifichilepi kafinga nifanyima kamunubuka wabubwalu wabumutonda to bwalu kwetu netu njiji sanga ya kwikala kumwagijili kubintu byanunko njibita bwana ajunjisha fitisha bwalu mwene tumala betu sirtu animema manga tafa to ni kumunkamba maya fato ni kulubi maya kufa bifafu bipita mwene kuneko kudusha bifafu bya makwenza mudimu twambila ku baba tulonda mbabonyi baluba bula babujima nwambini anu mama Marthe nsanga yendani bako bamulonda henda bwani tukesha nzala ku Kasai kadi twetwe twikala twamba mu bwani muntu umu asi ntwazi benzu bantu bajin looking bintu simbimpo wenzela pa bivula tete bateka mune anu ye yanka yenda kimbimpa to bako bamulonda fenda kabiti twasakijila mukulumpuji heba nje yani jimpinga jila mama Marthe twasakijila wabunyi muka juwaba kwa kanyinda heji njitunga jabu enza amunungu chenze dichitungunuka akeba bakwabo watuvujijila masanga ngatujitukeba ye mutu fa dollar nijik ye mutu fe shomashini nafu tutukeba mu bulongoro dibwa jitunga muji mubanga na boy mu atungunuka anu bimpa akeba bakwabo zambi wa mujulu amulama amubenesh mai mwina kenako wamba mai kayenako akun jitunga njuma tulasaka toyena kubwanga mwina bwakun kijilomba jitu jitumulomba eyo twasakijila mama Marthe muteleja bantu bonsu batulonda ba mukabe ya kamwanga ani bajika ba mukabe ya kamwanga tunuleja bwani kwetu malaba ajiku akwenza majimi ekela bintu bya no twai ku Bakongo twai ku plateau de Bateke to kwetu malaba ajiku na shamu njila kai mwimpa nanga to kaji mama Marthe twasakijila wale jinanga jinaji bwalu to tujane kena kabena benza echinchini dundo amatala ba mbindu du chala no 500 francs momo momo dundo amatala 500 francs franga kamitano nyau jinkaya
bobikala basatu banayi batano bana betu kato ntuchi munanzala kato ntuchi munanzala kyanje nulomba bwani lwai bienu neza henu majimi kanu mulege jinka yenda to yeya yenza bobo to tulegela imalo wao kasa inketu bonsu mwenza muluta tulwa tutumba katuyikumbusha maito chikondo cha tutumba katuyikuto njimumanya mudiproje mubanga kali katuvasa kwa kula to tama twantu enza bwatuleja abantu bakulumpa bonsu bama bonsu batulonda tangilai matala kali nwe ba jama nyimena ndundu ya kahaya nujibelai kabye jibu matala kukanyama anulo nusumba nukahanu nunato ebimbeza bwani muhela yonso ajanshima mwambi jambe bebeshi tudi tuela mama Marthe Kassalu twaske dilwa boni bwa mudu mwe munena odi mukwata bwa mwana mwena Kasai weto kadi wewa si engineer meme muina ke mutu muhungila makunyi tuambilako kumpala kwa meme kwa kula ndinga jingela mama Marthe Kassalu twaske dilwa boni walu batubamba ni tungenela hakatuwa tuvoba biji tuvudile pindeu bilimo etuntente anwe hebeni nike bahaw numvu byambi chef wa ditunga mwabeo ndinga jingela twaske dilwa boni bwachin memeu ndi diani ndi François Mutombo konyi wangoyi muyololo ndi ingénieur agronome A0 ndi environnementaliste ndi pédologiste bwa malo amalaba mpindeu ndi expert sémencier alors muambi ndinkulomba mukale journaliste nganji ngakula kumubuzava pindi bol suni batulonde myaba kumatunga ndikabigajibile to mbyachikosu mot de remerciement à notre chère mère maman Marthe Kassalu. Sur place ici nous sommes sur le chantier, sur le champ à Moulowai, village Moulowai, groupement Moulowai, le chef-lieu du groupement Moulowai dans le territoire de Kabeye-Kamouang, province du Kasaï oriental en RDC. À cette belle occasion de la moisson, la récolte, je voudrais corriger parce qu'il y a la variété mousse du maïs ici, appelée mousse. C'est une variété résiliente. C'est changement climatique. Toutes les variétés locales, les villageois, le chef du village et tous les paysans ont constaté. Chez eux, quand il y a une sécheresse de 2 semaines, ça fan, il manque même de semences pour ressemer. Mais nous, avec la variété mousse de l'Inera, donc c'est une variété résiliente. Merci. Cette variété, vous la semez n'importe quand, malgré le changement climatique. En saison A, nous avons commencé en saison A. En saison A, on a fait 60 hectares. En saison A. Nous avons semé jusqu'en décembre, les 60 hectares. Maintenant, en janvier, à partir du 15 janvier, on a commencé la saison B. Nous avons fait 85 hectares. Quand vous prenez 60 plus 85, ça fait 145. Mais le total de superficie, on a oublié. On a fait la fameuse variété du manioc amélioré, variété de l'ancien président américain qu'on appelle Obama. Avec cette variété, on fait les beignets, on fait le cake, le gâteau, le chikwang, etc., etc. Et la farine est de première qualité. Nous avons 8 hectares, plus les 145, ça fait 153 hectares réalisés par la fondation Marthe Kassalu ici à Moulowai. Alors, avec cette réalisation, nous avons fait ce qu'on appelle test de rendement. On a récolté, on a trouvé qu'il y avait des hectares qui donnaient 3 tonnes. D'autres hectares donnaient 2 tonnes et demie, d'autres 1 tonne 800 kilos. Et la moyenne est tombée sur 2 tonnes. Fois 150 hectares, nous avons 300 tonnes qui sont sur place, dont l'égrainage continue. Et vous verrez tout ça
lorsque nous allons envoyer sur Mbujimaï au premier dépôt, on va vous dire qu'on a amené les 300 tonnes sur la ville de Mbujimaï. Dès ce soir, le camion s'est embourbé, comme la route est en mauvais état. Nous commençons en premier lieu à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des temps et des circonstances, qui a mis dans le cœur de Maman Marthe Kassalu une bonne initiative d'assurer une sécurité alimentaire à la population est-kassaïenne. En second lieu, nous rendons hommage au garant de la paix, chef de l'État, président de la République. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation. Garant de la paix. La paix sans laquelle une agricultrice ou un agriculteur sème et récolte en paix. Mais avec la guerre, rien ne peut se faire. Aujourd'hui, on a 300 tonnes produites par Maman Marthe Kassalu. Nous la remercions grandement. Que Dieu l'aide pour faire encore plus prochainement ici dans le Grand Kasaï. Des vastes champs ou emblavures dont nous la présentons. Toujours des remerciements, que Dieu la bénisse richement. Maman Marthe Kassalu n'était pas seule. Sous la direction et le suivi de jour et nuit de deux vaillants pionniers, combattants, j'ai cité, révérend pasteur Passi Chitandai, alias Patient, Chito Luchambaya. Peut-être, mais les gens français comme peut-être nangi yen chamba kwe. Bato ko mabasanga la bambana. Bakonga quoi? Ali Mukendi, mukwa Sumba, mukwa Sambo, wa Munono. De la saison A à la saison B, ces 150 hectares ont connu des travaux ci-après. Le labour, le herçage, semis, premier sarclage, deuxième sarclage, etc., etc. Ces deux jeunes gens, Passi et Ali, dormaient en brousse ensemble avec nous, avec toute l'équipe technique dont je dirige, dont je peux dire sous le haut patronage de l'ingénieur François Mutombukoni, FMF, poète ingénieur agronome, environnementaliste de formation. Les résultats sont probants, vous les avez. Et partout au monde, on doit vivre Moulowai. Ceci ne veut pas dire que maman va terminer la famine au Kasaï oriental. Elle a montré seulement un bel exemple, un exemple typique de faire le champ. Elle ne fait plus du commerce, je répète, elle ne fait plus du commerce. Elle veut aider pour une petite circonstance la population est-kassaïenne. À ce point, nous encourageons également les vaillants pionniers, agriculteurs, fermiers est-kassaïens. Oh là là, quelle belle occasion, quelle vraiment œuvre de Maman Marthe qui va ouvrir prochainement dans toutes les communes de la ville de Mbujimaï les points de vente. Ces points de vente auront donc le programme de vendre au prix abordable de 500 francs comme on venait de le dire, par méca. Kukandundu, to ambi bwani kimbo kujikisha nzala to, mama kene weze commerce to, mbwa kwa mbuluisha ba bidima, bwani, mutu wa sumbunundu di kumya ime kumya bidi mutu ba diamani. Nous voulons décourager les diamani. Prochainement, tous les villageois, tous les paysans de Moulowa et de l'ensemble du territoire de Kabakamen vont commencer à bénéficier la meilleure semence à partir d'ici. Parce que les semenciers de l'INERA disent que celui qui sème la semence améliorée a déjà 50% de réussite. Que vive la RDC, que vive la province du Kasaï oriental. Merci.
Ba file chini? Mulambu wa kumpala. Ah. Seka baiba bigina mulambu. Wachintu cha kumpala mulambu. Tout benzambo ni diamantaire yons. PDG yons, boss yons ikala ni 1 hectare, ani 10 hectares, 10 hectares. Mumuso kwa kwa. Heshi muso kwa benda. Chibi mikala ni bujima mama, dingeza ni bujimi ni élevage. Tout que chanzal. Patron ka sumba tobata to 500 francs mutisal. Un patron. To? Patron ka to sumba chintu mutisal to patron jina bibions. Bage bambusho wakuja, ambola ambusha tujai. Joseph Mbandaka bangu. Bitu munanga kwenza simbia bibi. Fondation André Gadim. Tulegela tu tukabachuka ma njini makuta ujini makuta mukashibo ukasumba ndunga mutisalo ndunga wa 50 fois bakasumba to kumputu babaron boso ni bamanyabo hadi bamba muntu baron urumusani ma ferme manine tujima ikwetu muko avunga jeni Frank Chola uju ambila mantantu la tuambulisha kwetu pinye meme njinga nyechini uliba kulo kuambulisha kwenza 50 kwenza 80-20 kakuma tu twasegidila na shadi kuchinsansa kali moyo ebuju kukasai tulegela ambito ambia kwakula action kayiko kuto chenze jika chiko kuto chileje jika chiko kuto to polini mushinga muri mwenze shamaji mkubako ngwao enze shakabiju kumbushi mai bihao biju mwa chanana Depuis la nuit des temps, certaines langues laissaient entendre que le Kasaï oriental n'est pas un site où l'on peut construire des grands immeubles de plus d'un niveau. Mais l'expérience a prouvé le contraire. Le cas le plus éloquent est celui de l'un des plus splendides et prestigieux hôtels dénommé Hôtel Gloria, construit par un fils du terroir et pris d'un esprit de développement de sa province natale, Kasaï wa Balengele, entendez Kasaï des élégants, où dans le temps, les visites étaient interdites par des pensées négatives, alléguant que venir au Kasaï est un temps perdu, car d'aucuns s'est posé la question de savoir où dormir. Cette question était plus ou moins raisonnable du fait qu'il n'y avait pas d'infrastructure de cette taille, un cadre somptueux, idéal et adapté au standing international pour ainsi laver l'image jadis ternie par ceux qui injuriaient le Kasaï oriental. Le doute n'est pas permis. C'est l'heure de démontrer en répondant à la question de savoir qui aime le Kasaï. La réponse est simple. Il faut lier les actes à la parole, c'est-à-dire matérialiser cet amour au travers des œuvres visibles, palpables et à même d'extérioriser son attachement à sa terre natale, tel l'hôtel Gloria, ces bijoux qui attirent les curieux et touristes qui se sentent honorés par cet esprit de créativité qui sort de l'ordinaire. La balle est donc dans le camp des autorités politico-administratives auxquelles nous lançons un appel au soutien de telles initiatives pour l'émergence de cet hôtel prestigieux. Frank Cholawetu TV félicite l'initiateur de cette bâtisse qui fait la fierté de tout un peuple. L'hôtel Gloria constitue ainsi un exemple à suivre car construire au Kasaï est un défi lancé aux Kasaïens qui disent qu'ils aiment Fachi Béton et leur Kasaï.